Ki te whei au ki Te Ao Mārama. Kaihia te anamata o Te Ao Pāpaoho Māori e tauana. Ka kōrero mātou ki te Minita Take Pāpaoho kia Willie Jackson. Ko te kaiwhakataki Tīwī, ko Te Wahini Edwards, ka kōrero mo te huringa o tōna ao i ana mahi whakapakari tinana whakaharahara nei. A ka tirohia nā kaitono Māori e whai nei kia whakapiki ake i nā kanohi Māori i nā kaunihera rohe. E nā manu korohi, e nā manu koroki, rarau mai ki Te Ao Mārama. He panoritanga nui kai te haere i Te Ao Pāpaoho Māori. I whakatakotohia e te Minita Take Pāpaoho, whanaketanga Māori hoki e Willie Jackson, he kaupapa whakahou me tōna whakapai, he mea whakarite ai Te Ao Pāpaoho Māori ki te whanake, ki te whakahaere hoki i roto i tētahi ao hurihuri nei. Ko te whakawhanake me te toko ake i nā kaimahi Māori, tētahi take i kōrerotia. Anei atini Molyneux. Kua roa te reo Māori e umere ana mō tōna nōmana. Aha kua te reo tūturu o te Māori, he reo kua roa e tā kekahi ana i roto i ngā tau. Kua roa a whakaata Māori e whakamātau ana ki te whakatutuki i ngā hiahia o te katoa. Te hunga ako nei i te reo, tai atu ki te hunga matatau. Nā, i roto i ngā tau, kua rerekē te nui o te tautoko ki oku whakaaro ki te hunga e ako ana i te reo. Nā, ka reo i te whakahē i tērā, engari ko te whakahē kēpea, pēhea te hunga matatau ki te reo. Kei hia rā te tautoko ki a rātau. Me te aha, kei te nuku te ao me tōna āhua hangarau i nā te wero. Nei aha kua tōna mana nui, he whare iti tēnei me ngā rawi me kei roto i aia. Ara atu anō, ngā mahi, hei mahi mā mātou, mā whakaata Māori, mā te Minita, mā Te Ao Pāpaoho Māori anō hoki, ki te whakatutuki, mō ngā tau i tuātu i tērā. Kia āhua rerekē hoki te karawhiu mena e hanga hotaka ana mō tērā ao he rerekē i tō te whakapakata. I te mea, ko te whakapakata, ko tōna aronga matua kia pāpaho rua te kaumāwha haora i te rā. Me whakataurite i te nui o te pūtea, e titarihi ana i tēnei wā ki te taha Pākehā kia tātou i Te Ao Pāpaoho Māori nei. Kāre hoki i kō atu i te reo hei tuara. Ki au nei koera pēr tētahi o ngā tino whāinga i tēnei wā, ko te mahi tahi. Ina e kore e taea te karo, kei te ora te reo, ina te kaha ora, he uaua ki te rapu kaimahi. Kei te puta etahi rangatahi kari, te tino aroke enei momo mahi, pēra ia mātou tori te kautau ki muri. No te mea, ko ngā kōrero o te wā kei runga i tō whai, he ngāwari noiho, te whakapātu ki tēnei kaupapa, ki tēnā kaupapa. Hoi anō koe nā te ao, mō nā reanga whai ake. Aha koa ko te pai pāho papuri te tino kāinga mō nā whakatipuranga o enei rā. Ko te whai ngaroa kia aro mai rātau ki te whai pukenga, e ora tunu ai te pauaka whakaata, nā reo irirangi, nā tuhi-tuhinga āpepa, me tō tātou reo rangatira. Tiri Molyneux, Te Ao Mārama. Nā kua hono mai te Minita Take Pāpaoho, whanaketanga Māori a Willie Jackson i nai nei, ki te whāki mai, me nā he turanga mahi tonu tāku, ka hore rānei. E te Minita kia ora? Kia ora, piata. Kia ora. Nā, e wale nā te aha te kāwanatanga i āki kia pēnei ai te aro mo te āhua o Te Ao Pāpaoho Māori ki tua? Ko rō mātou piata e mahi ana tēnei. I tīmata tēnei i te minita o mua, a kōti i a hau a ngā mahi, ko tai ki te wā, ki te whakaputa i tā tātou rautaki Māori, ki te whakanui e ngā mea ka puta i te auraki a te rātau, ne? Te merger, ne? Wainga nui RNZ me TVNZ. So, kua tai ki te wā. Akati, he nui nā kawatau kaitono i te huna Pāpaoho Māori ki te whakatairanga i te reo, ki te waihanga hōtaka, ki te mahitahi kia whānui, te hora i aua hōtaka, ara hoki te ako i nā hangarau o te ao hurihuri me te kimi kaimahi. Ka taea e nei kawatau te whakatutuki pū he hara nei?
Ai, kai te tino tautoko o tērā, ko runga au ta kōrero tātou Tīwī Māori, ko te huarahi piata ka noho ki roto i te tutohinga, ne? Tērā te kupu pēhea mo te charter, ne? Kāre e taia te karo, ne? Ka noho te kōrero Māori, hei kaupapa matua mo te hinonga hau. So, kaue a wangawa. Engari i roto i nā tau, he iti nā rawa, nā moni ki te hunga pāpāoho Māori, kai te ori te pūtea ki nā kawatau hei mahi? Piata. He pātai po au, he tērā. Ko ai te tangata hoatu tērā pātai, he nui ake ngā moni hau, ko riro mai e hau mo te pānui Māori. Hei, taiho, i nui ake ngā muni ko riro mai a hau mo te pānui Māori, i rā atu Minita Māori i roto i ngā tau, 2 takau kua hipa, 8 takau miliona i roto i ngā tau e rua kua pāhure ake nei. Kia mai o ha, piata, kāre tātou i matāra atu i te tika, kai te tautoko te whakarahi o te pūtea ai. Engari Willie, kau e whakahe. Engari Willie, e 40 miliona mā te hunga pāpāoho Māori, tōna 4 miliona mā te rōpū pāpāoho hau, e te minita kai hea te manarite te aroha i ērā whakarite nā pūtea. Engari, kau e ware ngā wā o mua. Ko au te minata i whakapakari te rautaki, e whakapakari te pūtea, 80 miliona. Kia hau tata mātou ki te equity rei, o rite, kia hau. Mō ngā tau ka heke mai, e maha ngā tūmanoko. Mau taima ki te whakahea, i whakapakari au te pūtea i ngā tau kua pāhure, engari i tēnei wā piata, e tika ana ki te whakatakotoa, te huarahi, te anga, koeira te mahi tuatahi mō ngā tau ka heke mai. Koeira te kaupapa tuatahi, a te mutunga o tēnei tau, ka kōrero au pāna ki te tahua. Engari, i tēnei wā, e tika ana ki te whakatū, te anga mō ngā tau ka heke mai. Ka pēhea te rōpū pāpāoho tūmata nui hou e manawa ki te whakaputa i te reo me te ahurea Māori, kia tika, kia pono, kia Māori. Te ahua nei a kua ahua raru tā mātou mihini, te waimari e pēa te minita. A hoi anō i tēnei wā kia whakatātau pēa mo te wā poto. Ako tonu nei, ko te kaiwhakataki Tīwī, ko te Wahini Edwards, ka kōrero mo te huringa o tōna ao i ana mahi whakapakari tinana whakaharahara nei. Hoki mai anō. Kai te heke mārika ana ta tauranga mō te mate kōwhiori e ai ki te whatuora. Ko tahi mano wheturau i watekau mātoru nā tūroroho i whakapua ki te ai te rā nei. Kai te heke hoki te nui o te hunakairo hōhi pera, te hunga mate anō hoki. He oe ko te whakatū pato a Willie Jackson, āpiha matua o te aka whaiora, kua pū whenua te mate kōwhiori ki Aotearoa nei, me mataara tonu te iwi. So this next stage that we're in, it's really important that we continue to do those things really well. If you have symptoms, please get a test, and if you could record that test, that'd be great. If you're not well, please stay at home. Please keep up to date with your vaccinations, and please use masks as appropriate. Just on the vaccinations, one closing point from me is the importance right now of getting busy with the measles, mumps, rubella immunisations. It's really low, it's deeply concerning, and to every extent possible, if primary care providers and communities could get really focused on lifting that immunisation rate, that'd be great.
He mātanga atamai hangahanga kai te whakatakoto i tētahi mahi reke anō ho mana motuhake ai nā rarauna kōrero a te Māori. I nā koe nei, whakatūria e tētahi wānanga e te ipu o te mahara. Rā te wāhanga atamai hangahanga i te whare wānanga o Waikato. Ko tā te ahorangi takirua a te taka Keegan, nāna nei I whanake I a Microsoft Windows me Microsoft Office I te reo Māori. He wāhi tūturu tō te Māori I roto I nā whanaketanga hangarau o te anamata. There's a potential for AI to affect all of the work that we do and all of the sectors that we're working in, whether it be education, whether it be health, traditional knowledge, pretty much anywhere. So huge potential, huge opportunities. And I think as adopters of new technologies, I think this is an avenue that Māori can really get in, drive the technology in a Māori way for Māori outcomes. He tangata Māori nei a Te Wahini Edwards, kaiwhakataki o te hōtaka whakaata Māori o Orana nākau, hei kai ako whakapakari tinana reo Māori. He hōtaka tēnei e hāpai nei I te taha ora o te hunga kaumātua I timata I te wā o te noho here, te wā I noho taratahi ai te marea I o rātou whānau me o rātou hoa. Nā kia huri tātou kia te wānahi ina e nei. Kia ora te wānahi, kia ora. Ina koe piata. Nā, weto ana nā kāmera, haere tonu ana tāu mahi whakapakari tinana, tēnā kōrero mai mo te nui o ērā mahi. O, tēnā koe piata, ai. E tika whenā kōrero, tino tika. Mai I te wā, I mutu au I te mahi. Kare anō I nei wai I āta whakata, I āta haere, I te hararei me, e puke anō te wānihi ki te mahi. He mahi pai e hoa. Te maha o nā mahi a te wānihi. I wetahi rā, etahi o nā mahi I te rā, ka mahi e te wānihi kia kotahi, kia toru. I a rā, etahi o nā kaupapa whakahaerehi ana e ahau. I etahi rā, e rua nā kaupapa whakahaerehi ana I te wānehi. Wainei o mai o etahi, ana o tētahi tino mahi, e nā kau nui hia ana e ahau, ara o te manaaki, ko te awhi, I wā tātou kaumātua, e nā kau nui hia ana e ahau. Oira tētahi waku, tino. Ko tētahi atu o tino, ko te reo, ne, nō reira hea tāu mahi hei whakatairanga I te wiki o te reo Māori a mahuru Māori hoki. Tēnā koe. Nā te maha o wāku kaupapa kei roto katoa I te reo, I whakaroa te wāni, ka kōrero au ki waku tauira, hea hawa tātou mahi ki te whakakaha I tō tātou reo. E nā kaunui ana hoki, te nuinga o rātou ki te reo. Nā kai te tīmata he a whakahaerehi au, he karare hākina kina, te nuinga o nā tauira kei roto I kia karahe, he Pākehā, he Inia, he Hainamana, nā kaunui ana rātou ki te ako I te reo. Ana he iti nā kupu e pāngai atu ana e ahau, e nari ko nā whakaneke hana, ko nā waiata kei roto I te reo, mārama ana rātou ki ērā. Nā etahi atu o waku kaupapa I roto I te reo e whakahaerehi ana hau, ki te taha I etahi rotu wāhine o te nā wāhine o ākarana hea nei Auckland Women's Centre, ne? Kei reti mana tēnei rōpū, nā rātou te karana, me nā katae au te haere atu, ki te aki a rātou, ki te hiki te kaupapa, nā ka kōrero atu au ki a rātou nā. Hea hao ko te whakaro, ki te tautoko ki te aki. O paia e nā kaunui ana mātou, ka taia e rātou ahakoa, he iti. I nā te reo, e puta mai ana e nari ko te tino wawata
e hihi anu rātou. Ahapa e iti, kei te puta tonu, kei te kaha rātou. Te wānhi, no reira I runga I te ira, kua rerekē te āhua o tō noho I ēnei mahi? Kōrero mai e hoa tino rerekē, kua rahi ake. Kua rahi ake nā mahi a te wāni, I pōhea te akuani, ka mutu tana mahi I whakaata Māori, ana koe nei te mahi, e noho ki te kaina, ki te tiaki mokopuna, ne? Ka hore, kei te mahi tonu a te wāni. Ko te mea whai ki rai karu. Kei te puta atu au, ana kei te mahi ahau I ngā mahi. E nā kaunuhi ānei au, kei te rongo atu anō hoki ahau e piata. I waku koraua. I waku koraua. Ka ware. Nā tō reo koe I orai. Mā tō reo. Ka ora tāua. Ana koina, ana kei te rongo tonu au waku koraua. Iara, whakahaere ia o mātou te whānau, I wā mātou karakia. No reira, aha kua ki hea koe te wānahi, ka noho ko te reo Māori tō mea matua, ne? Te wānahi tēnā rawa atu koe. Kia ora? Nā mihi rā ki a koutou, tēnā rawa atu koutou. Nā mihi, o te wiki o te reo Māori, kia ora mai tātou. Nā tēnā utonu mai, tai hoa ke nei ka tirohia e mātou nā kaitono Māori e whai nei kia whakapiki ake I nā kanohi Māori I nā kōwhiringa pōti a rohe. Hoki mai anō. Hai nā rā tata nei, ka puare te wā pōti mō nā kōwhiringa pōti ka wanatanga a rohe. Ka kitea te āhua o te reanga tōranga puhou e mai ake ana. Ko rāni era pene rao ko Jonah McLeod he tokorua kua torona o rāwa ringa kia tū hei memo o te puari a hapori ki Manurewa I raro hoki I nā parirau o te rōpū reipa. Kua te toko maho ngai Māori kai Manurewa e noho ana he rua noi ho ngā Māori e tū ana ki te puarira. He uara Māori, he tirohanga ao Māori. My values are seeped in tangata whenua and being Māori and working and serving kaupapa Māori. So that's the fabric that I come from. And so one of the reasons for me standing was very much about ensuring that we have greater advocacy for our Māori voices, our tangata whenua at that board. Whakatupuranga mai, whakatupuranga atu. He nui ngā Māori me ngā iwi poro nihia e noho ana ki Manurewa. He oia no kaore tērā I te ātakitea, I roto I te hunga ka pōti hia. Are you fellas invited to vote? I whānau mai a Janan ki Manurewa no reira ko tana hia kia kanohi ki te ia me ngā iwi no ngā mautere. We have a large amount of Māori and Pasifika people running this year, so our community can actually see themselves now. And I think it's time and the tide has turned to the point where they are able to see themselves reflected in the people that are running. Over 40% of the community here in Manurewa under the age of 25. And so when you look at the current local board plan, there isn't any explicit outline in terms of providing outcomes for our rangatahi in Manurewa. Tuia ki tēnā, he tangata whakapono no te hāhi rāta nā araniera, ia ta whakatōkia te rātu a huetanga ona, ki roto I āna mahi kimi pōti. And so for me, it's important that I take my whakapono with me, and all of those kōrero, like Rātana said, ki te tika te taha wairua, ka tika hoki ngā mea katoa. Kai te whakapono hoki rāua, ka whaihua te hapori I tō rāua hononga ki te rōpū reipa. And I see opportunity with our central government MPs at the moment and the headway that they're making for us at a national level. And my hope is that at a local level we can weave together and create that same headway in Manurewa. And it's time to make some solutions to get us into those homes, eh? Yeah, cool. To be able to influence and advocate some of the needs that we're seeing here in the community, like homelessness and housing continues to be a huge issue here. Hei te wiki e tū mai nei ka hua kina ngā tatau ki te hunga pōti, hei te tua waru o ke topa whakakapia I te wā tuku pōti. Tumama o Harawira, Te Ao Mārama.
Kia uri tātou ki nā take tōranga pūina nei, nā kua hono mai a te anau tui ono o te rōpū kākāriki ki te kōrero kia mātou. Kia ora te anau, kia ora. Nā, te anau, ko te reo tetahi take kua kaha kōrero hia e mātou o Te Ao Mārama i tēnei rangi. No reira, ka timata tāua ki reira, ne? Ka pēhea te rōpū kākāriki e whakanui te kaupapa mahuru Māori me te wiki o te reo Māori. Me timata kia kaina chakari te mira te krimi, ko te manaka anō kia tangi weto nā kaki whero, nā kaikiri kaki whero. Poi anō, e tuasi tērā te me kaha mātai ko tēnei me te maimahara i te me i tūtaki nā mātou, te māma me te pāpā o Marama Davidson ki te porotihi mo te pitiana i reira Rawari Paratini, i reira Hana Browne, Nepe Fox, i reira i tūtaki ai. No reira ko Marama, kuia te tai o nā tamahine o te pitihana. No reira he whakaro nui nā mātai, he whakaro nui mō tātou katoa. Iai ki te kōrero i kaitona māma me tama iati nari i wehe atu mea Rawari Paratini. No reira, me mea te ai ki nā taiwa nā whitu tekau me tērā āhuatanga anō, me mehi anō mātou nā kākariki kia ngā tamatoi te me nā tō rātanei mahi i whānau mai tō mātanei kāpene o tō mātanei waka o te pāti kākariki no reira mehi anō. Aka matu kia huri tāua ki nā rangatahi, he miriona tāra ka whakapaua e te kāwanatanga, kia tahuritia ai nā tamariki ngā mahi hara ki te ao mātauranga ao mahi hoki, ka whai huara nei tēnei mahereki o whakaro? Kia mātanei pai te ia o te haere o tēnei kaipapaheri i te me kei roto te ia o mātanei kaipapaheri. Nāre ko te me matu me kātata te maimahara, me whai oranga te katoa te hapori, me whai oranga te katoa te whānau. Mena he kai ki te tēpu, he pūte ki te pūkoro, ka āhei te whana ki te roho ki roto i te tai whare haumaru, te tai whare mahana, iahea māmā me pāpā matukeke whaia keke te whiwhi mahi pai. He oranga no tērā mō tātai katoa. Me pai anō hoki nā rato ngā hauora, nā ronga i tērā ka whakariti tai tuapapa mo te whāna. Pēhea tō ropu, kai te huri haere a James Shaw, i te motu ki te kimi tautoko e hoki anō ai ia ki tōna tūranga hei kai ārahi takirua, kai te pēhea te haere o e nā mahi āna? Kei te pai te haere, i tau te mauri wainganui a mātou, i te me ke taro mātou ki o mātou nei tūkanga ake, pai tērā ki nā mema, i te me nā o mātou nei mema nā whakatau katoa. No era ki runga i tērā o te eo, te haere o enei tūkanga, kei te hariko nā pika o tō mātou nei pāti ki te whakariti, ki te whakatau nā āhuatangi wainganui a mātou, no e pai ana. Kia huri te kai o te waka ki te uru e waru tekau ōrau o ngā awa i taranaki kua pokea katoa e te ngārara i Kauli nei. Nā reira, e kore tae te tangata te kaukau ki aua awa. Ka taea mā te taumata wai Māori hou te kāwanatanga, tēnā raru e whakatika, he whakarite nā nōrana e hiahia te ana? Ko te timatanga pai, te National Environmental Standard on Freshwater, me tika tērā āhuatanga. Hoi, aha ko te whakatau o te āhuatanga, ko te mea kia kake ki nā mahi katoa. I whakarite mātu te tai pitihana ki oti te winter grazing, i te me tēnā pia koe ki te whānau nā pikite ki roto i nā pāpaho auraki nei, nā kau ki roto i te repo, te paru, anō hoki ka tahi ka haere te meme me te tiko te kau ki roto te awa, ka paru katoa tērā āhuatanga pirangi mātu ki te aukati kia kore tērā o nā mahi. Hoi, me pera anō tātai ki tō ki nā āhuatanga o te ahu whine, i te me he kino anō mo te awa, he kino anō mo te āhuarangi anō hoki. Nō reira, ko te manoko nui, ko te me kokeri tata te whai, ko te painga anō mo te taio, manonga te pai o te taio, i pai tērā mo tātai katoa. Ka pai te anō tui ono nā mihi nui ki a koe i nā kōrero, kia ora. Ina koe. Nā, ko te wā tēnei te tiro ai tātou ki nā mata pai huarere, ko tā te rato nā tirorangi he rangi ātāhua ki kaitaia, tainoa mai ki tāmaki makaurau, heke iho ki te rohe o te arawa. Nā ka ki te etahi kapua ka rere noa ki tō koutou o te aitanga māhaki, a hei te ata ka kōpata te ua ki ngā motu. He hautonga ka whakakuku ake ki te whanganui a tara engari whōnoa ka mārire haere. Ka timata i te rangi paki ki whakatū, ka tāmaru hei te paupautanga o te rā, he marangai te matapai ki o tautahi. Aha koa
te makariri ka whitia tamanui ki tāhuna ri te tonu te kōrero ki Waihopai. A kāti, koina tā te ao i tēnei pō, a kāti anei te rōpū o te aroa, o karekau he waiata. Karekau he waiata. No reira, atu i a mātou o Te Ao Mārama e Tīwī kia Māori ori te noho.